ne say ye teacher for ne ye fam de nanso fa kase na wo mo nsem ti omo mama no se ne omo boa mema no na omo ntimi nko school omo nhwe omo ye obi wo ha school no okode nanso hwe na tade a odi ko school ne kura eya na ahomete e ma kwala ne kodu ba bia na ferry abem ti na ma wajai wate asan kura enti ye momode an kura nkwala ne kakra na dachi ye betimi anya bibi pa bi e wo ma yenuanom maanim. Okay. Ye betimi anya bibi papa bi wo yenuanom ma no emu. Meba yura anochi hono de bia ka ho, but mami misa Mama Eva bebre near the girl child at the detriment of a boy child. And also the ya mo kan fa ho. Hono ye ka bebre fa ho. In fact, here district no girl child at the end here so be ma fra yemu. We are not concentrating purely on the girl child. Oko schools ni mo as a girl clubs no e wo meeting ya advise say male teachers no so ene emema no enhia esan say wutu ejiramo afo no na mamone so wutu defo because ye koba mema say nyinse bebe mu a mema ya na benyim akwada nti say ye ja mema no sa na emwa na me huri say ye ma ne koba ne sa ne say ahyase no na mema education ye paramount e wo fie biye mu akwada baali wo hwe no adu ba bi obi na ba ware no ede na kodi fie nti ekoye se ema no ebeye eba form dodo enti na se aban no pekwan bi so na omoye na ema ne so eba anim dey say na nse no ya concentrate ama ukọ classroom bi a majority of students ni ema eye district your problem ema no ko school kakara no so eja na so okotwi okada okoye sei nti ye wode de ya fa kwan bi so a ye nya ema no eje ye ntro bajaja mu completely. But Sagana again, I be fast anchor, because I say, Yama, a man, na mano at their detriment. Omo, I'll call for me, no. Ya family, yaka cry a bit to me. Okay. Yeah, that's be and you are not supposed to fire a crack home, my nafi. Yan, sorry, so. Kakra Medebeka on say, you show you in district more. Your first female HR in education or your bar. We cry ya dear sen kesha wo funu mu nkran no mutimi hwe omoma ma ne yie edemayen isan se kane na ne e kase be de be ma betimi aye no oba ntimi nye nanso enne a teacher for mema ye wo ye district mu nyina ye hye oba ase, which means se bibi sunu nkon wo mamu a omu betimi aye nti enna ne ajanom ne ye srem anopa nyina ne se moma ye ni nkwa ye mama ne ho wona enyo no mama ne da no mo de da mo namfofo nkyɛnkyɛn no emmoa emfa da chepa bi emre ye nuano ma no sɛ ye pese ye nuano ma no nso bɛyɛ te sɛ yen HR te sɛ yen district girl child coordinator Madam Unisa ɛsesa wofo no yen so yetimi esɔre waka na ye ma ye ne bre na ejidi ye sɛ ye nyina ye kurum na ye so ye mama no mu ya asane ma so akroso yen so maiwe wa ha se no emfie kakra wa ye nim no omo be sore edi oman yi so a ebi emada ne metimi dia kan no medase. Okay, enti mama akwakoye pani odam nyina ma no ne de na ono na mesa bisa na question we na fe ye de sikra ya hyehyɛ program bi a ye be rolling it out day in day out no ye ba be pushi ana se ewu mu a once ne ho a ne ya ba be kan ho asem sei ye da se ye district mu ne de for some time I think 2 weeks ago in a shia girl child facilitators ni nyina na any omadi nkomo we have decided it's not going to be a one way thing be sia na just say ya ye hu bibi. In fact you have problem with teenage pregnancy or a district in pa o hwe numbers this year third quarter in kwanya o ye mbehyew enti no programs ye rolling out be brave wo ye sponsorship cry ya find they say be fa nkrofo no makọ church to church, mosque to mosque, market to educate the parents. Baby as I see you as I see a shia parents what district di ma him for ne ade ya see a shia omo a ye be shia omo nyina ne nyina da akwan mu a ye pe sponsorship bank nkrofo boy na ya to be a disadvantage because ya sorry where district di ma be hadwe me who dis omo fa de say ho de sabe akura papa mi ameti me ko school assess so LA primary
me nyi di say dey no kura wate da but da wakua pem ho dukuro mu sanne bonkali mu ho baabi ho na me call school enti akurase school no is no issue eno no nkyerɛ wo da chi baabi e be ko wie Debi me papa ni ko me ho na me ne me na nete enso no oni e ho owo mu papa broso a boso mi bi obeba ho mienu even here the teacher ben na o kyerɛ Eva de obeba class obeba school mu no wa behwe na o ya adwuma won kana na obi o ba transfer ko fodua but na ye ntientia e wo akura na se enti no awofo yesere mu ya fam de say madam Eunice kai ye roll out programs ye pushi enso so akoda no days 24 hours no when you school ya 6-7 hours ya ka gina ya awofo de dia wari ye hu de say awofo de bi wo ho maami oba time to be so ro akoka kire ne baba say bomb tia akoda no wo JSS1 okofa bosia we akoda bi to bi nyam ukobisa na awofo ukobisa nsam kakra wonda fie osori okadafo no parent na nya akukudro wenya moral justification no ye complain say akola JSS1 ni wonda fie enti just say de sa akoda na nyam o see fa ba hwe na chi ba mi ensa me da se parent na ho na nka wo tumi na nka na to table so abona chi ma kakra aso bo no a enye yie na said ya ka dey blame neighbor parents no majority na ya mama say mu tie yan ya dachi no aye wo dachi enye wo maame de anya papa de o maame de no wadu no enti no sa wanka sa wo fa ho adwen a ebeboa wo okay yara si bebre enkomo de de se na mudi kan na fe ni ahya ase eni nti ye be hye da dipa ebre so na se mo hye mo campaign na se a mo ma ya so te a ye be di akiri ni abohu dawru so de amamo nti anope ye be da se papa pase mo bae ma hu se opani bi mo ma nsa so ho no kakara ye spese ye di try asem so ni se eye nyankopon bo a edwada na ye da na nkasa ye 11th October ye hia ewo manso ene akroso ya che ye mu mienu se na ye be ya ye benya nipa aba no maba beta ye nua no ma na chi no madi omoda titiri enti fi asene ene manso ekosi esubua circuit no omunyina ehia wo manso AME Zion Church ena afi nso no fi asuo so across ene ehia circuit ni nso hia wo across Pentecost Auditorium enti yes se amanfo nyina meboa yen ni ama da titiri ya ye de asi wa ma ye mama yi enye da sonkomo mu na omo so atimi ehu se school na omo kɔ no yen so ye ni de akire na omo abomoden ato aso okay kakra di twato ne se obia nso owo mmoa bia na yesere no district na fe na yate ye ni hwe ye ni ehuna mu hwe enu kra kan bi na ama ye nua man mo yesa nti yesere wona wonsem wo bie so omra no meso girl child unit wa sane man so across district education asen ne agiri yese nyankopon omma ne obeboa ye bia ne bre enye kwada ye do bibia se nyame nshiro bia nyame enshira onso papa okay nti abusuya ye ne asene man so across education department no ene kwatwetwe nkomo maame odi o manim di o mo ba ye human resource manager na say officer ewo Ghana Education Service asene man so across so ye maame Eva Obosi Akwa en ye de twetwe enkomo Sara ena maame Eunice Ajeman and so girl child coordinator ewo district no emu ena Enoch Anochi school based girl child facilitator wasan organization kama de emawomo yada sibebre sempanimfo yi eba beka ye ho ayede dwumadie no de ebremo na se na medical kan abrano no so ade asa nkomotwetwe we ye de be hye so de amamo abusuya so hwe omre no a sima no aduonum na 54 minutes after 8 akaka bi ne de yen official launching no enso de ahye so me no kasa mpanimfo aye krado wa ha the director himself CEO Edema Udi Media Networks yewra Udi ankan kwame yebo a ono nso wo fie ha empanimfo aka nyina nso enche omba be kan mo ho na ye the official launch no e de ahye so ne senti me pacho tiewe ma me ba na fe yemfa de aka nyina ento ato aso Woya what Ahinkai FM woya Yengo
Ye ni wajani o. Ahinkai FM o. Dia ya kan no na ba mu no o edru so Ahinkai FM cooking competition for senior high school edru so ya benuo nuane na wo so nu aduane no a papa enuane awodo ba yiniti Shannon sabu sumi ni de to so aduasa achem abuabu de backgrounds 30th October enuane ebesu aya no kwatrodo uyo obi a wako school ewo any of the senior high school spare bra famumemani jama abetai with senior high school achi no ni kunim achade ewo Ahinkai FM cooking competition yimu say what yo say ye benuo nuane Ghana nuane a yenim no wo so nu nkwan ye de a ene ye ahia me schools a eba bie odan senior high school achimoda Atefa senior high technical achimoda Wenchi Salvation Army senior high school achimwenchi across senior high school achim across Achiamai senior high school achimanso wo mo so ba Fishing Vocational Institute achim abuabu home grounds Achiasi senior high school Achimachiase wo mu tuala ana ne kwakwa no Youth in Leadership and Skills Training Center achim takrasi ye why aduane na be ye de Shannon live band music etuatua adontufu toto Robinson Finkan aduane onyamba be tachi eji adontufu bebre eddo Dada Hafko Selina Boati Dikin Samiba Kwajo Abeberima and I tell you the gospel striker Perpetua Didi Nyametiame Obuoba Ofori Amanfo of Hebron Prayer Camp Onusu Tuala Hey Mami Poku Yeba Hobe ye de keke Anuti Ahinkai 93.3 FM cooking competition for senior high school a basso live our Achem Abuabu de background wo se eye date be 30th October 2021 chance your time be anopa no nkron kopim enumere no nsia Ahinkai 93.3 FM the best in the east Empire Ebenja So, I serve it hot. I give you all the gist in the entertainment fraternity. I'm the music plug too. You're from Kobina Kosti. I branch part the perfect gentleman, host of Showbiz 933. Me bring a whole new package. So meet me, I'm a pandit. What you say? And Kolam for all genders, all age groups. That time almost 50 be one. Almost 50 emergencies. That's why Etiana ne wansem kan no an average pundit like some of us now we find it hard to discuss him, but it's what we supposed to do because we need to do and it's show business. Because I said I need quality one and need too high near idea. Don't I do it Americans for no boys na cracker say. On the delete music it's free digital channels so decoder so. This and every Saturday from 1 p.m. to 3 p.m. Hey, Sasa. Mommy for me mattress and come down, mommy. Wouldn't how? Now, a dear mattress near ye. Oh, some pa, now mattress be a canacoto. Oh, where dear brand? Why, say, yeah, ash foma. Not just a one to mattress. I had distress partner at home. Yeah, a hound mattress, a bemo chair, ya, the Biano de Mika Hospital. Nurse for no crowd who are no one study Janet. And as over to use mattress, Trebia, a bemo so die bonnet, and I just surround his own crime risky. A ash foam mattress. Nim pasu no mape ne mahunam duan ho jojo no etnetene wapom ne ma oda na ho na ma nipadua na sisi ne ho so afena meni ewie begiem papa hodo bebre mattresses pillows bed linens duvets and in your mafe fight this is dem e ash foam Freyan was 055-299-7330 and now 0245-011-255 Shisha ash foam depot ewo oda kede stredro across ana achiasi na beto ashom product ko siesie with them wasaso ana wadwaye bia ebiom so carpenter for ne upholsters mo betumi anya carpentry products na ewo ye shops wo be hu ashom odan showroom ewo Ntiamwa Junction. Ashfoam, feel it, know it. Shake it. Chroma shit. Baby, I shit. See, can I lock it? Baby, I block it. So, yeah, my baby, mo, yeah, then I befa. Befa, oh, befa. Yeah, then I befa. Ahinkai FM.
Kokroko, ya no me tia dia chodeto. And Ramanda, Tuntun de Diet Moto. Obrayoko, they say Miss Yo Biachalato. Adia, Chale, no be lie. Bibia Yadia, Obia Yawadia. Adia, Chale, no be lie. Bibia Yadia, Obia Yawadia. Chromaya shit, baby I shit. Sikana lock it, baby I block it. So ya maya bemumo, I had an eye, befa, oh, befa. Living the life on the street, nobody care what we do. Nobody care what we go through. Nobody care what we do. I ain't got Your motivational speakers, won't try and cry no. Your parents, you know, be SLY. Yes, I'm here. Someone say another. I'm not Betty Coco. When you my break up bed, Mulinkin Mr. John. Yes, you are when you bed. Alice, Adia, Chale, no be lie. Shit, Bibia, Yadia, shit, Obia, Yawadia, shit, Alice, Adia, Chale, no be lie. Shit, Bibia, Yadia, shit, Obia, Yawadia, shit. Chromaya shit, baby, I shit. Sikana lock it, baby, I block it. So ya maya bemumo, I had an eye, befa. Befa, oh, befa. Befa. Chromaya shit, baby, I shit. Sikana lock it, baby, I block it. So ya maya bemumo, I had an eye, befa. I ain't got FM. Fox speed, roll it. Shake it. Chromaya shit, baby, I shit. Sikana lock it, baby, I block it. So ya maya bemumo, I had an eye, befa. Befa, oh, befa. I had an eye, befa. Kokroko, ya no me tia dia chodeto. And Ramanda, Tuntun de Diet Moto. Obrayoko, they say Miss Yo Biachalato. Adia, Chale, no be lie. Shit, Bibia, Yadia, shit, Obia, Yawadia, shit, Laris, Adia, Chale, no be lie. Shit, Bibia, Yadia, shit, Obia, Yawadia, shit. Chromaya shit, baby, I shit. Sikana lock it, baby, I block it. So ya maya bemumo, I had an eye, befa. Befa, oh, befa. I had an eye, befa. Living the life on the street, nobody care what we do. Nobody care what we go through. Nobody care. I was in another. I'm not Betty Coco. When you my break up bed, Mulinkin Mr. John. Yes, you are when you bed. Alice, Adia, Chale, no be lie. Shit, Bibia, Yadia, shit, Obia, Yawadia, shit, Laris, Adia, Chale, no be lie. Shit, Bibia, Yadia, shit, Obia, Yawadia, Radio Papa, I pose again. Thank you. Sikana lock it, baby, I block it. So ya maya bemumo, I had an eye, befa. Befa, oh, befa. I had an eye, befa. Chromaya shit, baby, I shit. Sikana lock it, baby, I block it. So ya maya bemumo, I had an eye, befa. Befa, oh, befa. I had an eye, befa. Savage mix. I ain't got. You say I do me a shrum, yeah. You know we say I be better past anybody. They say we sure, and your boy, no. See, so what the hustle know they make chance pass me by. So make it do your best and use your sense. I show the stress since I put God first. Charlie, it no be race, it no be test. And your guide so no one can test. So make it tell them. So we can come no the fear them. Baba got it for my side, so no shake it. Yeah, when you're media, on Chonko na Ondo. On any CCTV, they be an anyone me so. Even if I walk through the valley of death, I know the fear. Every day be your guide. Yeah,
when you're media, on chonko na ondo. And in me CCTV, baby, and anyone me so. Even if I walk through the valley of death, I know the fear. Every day the Jagaido. Make you no cry, oh, no cry, oh. Say you go be, make you still try, oh. You my drum on the near me, oh. Gosh, no good way. I pity make you no cry, oh, still try, oh. Say you go be, make you no cry, oh. You my drum on the near me and die. Quite, I don't mean a song, I don't mean a dimmy. I don't mean a dimmy, team in China, cheetah. Don't mean a song, I don't mean a dimmy. Yeah, when you're media, on any CCTV, baby, and anyone me so. Even if I walk through the valley of death, I know the fear. Every day the Jagaido. Yeah, when you're media, on chonko na ondo. On any CCTV, baby, and anyone me so. Even if I walk through the valley of death, I know the fear. Every day the Jagaido. That thing you do to make me crazy. Mommy, watch me. I ain't got that thing you do to make me crazy. Oh yeah, mommy, that thing you do. Oh him my ramen chain, me and my ramen chain. Come make I put this thing on you. Oh him my ramen chain, me and my ramen chain. Come make I put this thing on you. Ghana, I just say, Obuoba Ofori Amanfo, Atin, and the Bar Ahinkai 93.3 FM. Okay, still live on Ahinkai 93.3 FM. Some 6 minutes after 9. Maakye, and yeah, that's why you sing Konya so de Mamono. Na Sanya Mesha Sebidi Kankan, you know. And then any special edition. A official launch of Ahinkai High School cooking competition as part of a series of activities you're rolling it out just to commemorate a 1 year anniversary no the Ahinkai High School cooking competition so na yeni swadi unu ne say yen yankasa made in Ghana dishes no and na ye be display ama wiase nyina hu ne say ampa Ghana for nso ye wo azoye na jumadi no ankasa de ebeba so nyankopon ya dom a bosumi ya ye womi ne de toso aduasa 30th of this month ebeko so achim aboabo Deba grounds na anyom tofo ebeba se de adwumadie ne bekọ ne de yedi kan bo ehun nsam a kire odada Ahinkai FM so de se ebe ya na ebe ye yebesu nti ne edi fun anim enti enaro pay ewo Maakye dwumadie so ye the official launching no e de be hihye so sisi ya me na o kasa schools na ye ready omo wa ha sanso so na adwuma mu mpanimfo from the CEO himself ano pay wabe cancer all the way from Nkran waba empanimfo a wodo mo bai omunyina e ba be ka ho bia ma ye di dwumadie ya to the Ahinkai High School cooking competition ne official launch no ye de ahihye so ye be pa ho ntoma ye pa ho ntoma wia na afei dwumadie no ankasa ya hwe animu se beba so 30th of this month na ne because we ha nyina nso ye streaming live ewo yen social media handles ni nyina ye streaming live on Ahinkai 93.3 FM www.also.networking the globe and we're on Facebook, similarly on YouTube nina ya Ahinkai 93.3 FM joining our schools na ya crado Obi
bini de so se no de po. No rushing, what's happening to them? At the minute they will go chill. Now we're in for one listen. Money no so anchor then. Into the jar we will go. Roman father so I am then. I will buy some girl. One woman be so anchor then. What about my head in the bed? More the prison so I am then. Nakadash men in Palia, and you win me, ayo. Baby, baby, the duty. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Obisu want to muado, see the Biala order and Yamia safe is a one power, Dina, Madam Macho, so I then. So once again, happy birthday going out to you, Mami Efia Mansa. From your daughter Ajua Roberta Kwabinya Hills. Nyankopon onto won kwanam oma wunyini nche wo mu nyina o ma nyina oso mu ye nson omo nyina be wo de nkwada na toto no ma hwew ama wahu sampa nyame yodo aniti mami afia mansa yes I wish you biom happy birthday awoda papa efia ye well packed empanifo ni nyina wa ha and to bet me join our Facebook ya henkai 93.3 FM na fe yen hwede ye koso ho Macharito koma okay makwaje pa yoro foot ma mnya hu adwuma and it's this one coming from Ajua Roberta Kwabenya Hills also they call my lovely mom Mami Efia Mansa also mo do nyame nhira wo omo akoma so ade nyina mmerem Ajua Roberta say obeware atu kwan awo bebre ansa na ho awu edu onyanye ni nyina wonya hu ye Mami Efia Mansa wo osoro ase nyankopon o nhira wo safi pa yoro fo no mawie thank you.
Before the war, before the fight, you know they give me no funny replies. Where you they send me memes for Easter, young Kasai, you know the best. I say me fry, you know the answer. Why they say you know they need me? Why you they treat me like a stranger? Girl, when I'm in love with you, and I don't want nobody. I don't want nobody. Girl, I don't want nobody. I love the things you do. See, I don't want nobody. I don't want nobody. So I don't want nobody. Okay. I don't wanna live again. All right, I need to teach ready, you know. Officially, yeah. Yes, yeah. Mobetimi a join in. Our Facebook, person who ni ekoso wo dem ha no mo a. Ubetimi ahwe yen wo Facebook ya Henkan TV. Dasu boyi. De ekoso ofie ha nyina. Trinity no. Ye pa udwumedie ho ntoma na ya no anuane. Ya exhibit de a kire wiase nyina. Oma hunu sampa. Yen Ghana fo nso ye wo nuane. Papa wa ha no mo a. Ye betumi adi na aboa nipadua no. Na san ton Ghana. And inti me no kasa yi empanimfo aye krado wa ha. The general manager for Ahinkan 93.3 FM. Ono nso so e wa ha. Na medical ka kire say Ahinkan ankasa as a station, you know, we have a story to tell. Obia was story obeka. Enya senketwa. Onu say was as marketing manager. Di free mu hono mo a na wa metamorphose Abababe general manager for this wonderful brand Ahinkan 93.3 FM. So general manager tena se wa ha. Ye bebo ewuram na fe ya hye edwumadie no ase. Ye di kan bompae dada. Ye hye edwumadie na se na ye bompae nti ehwe bibia dada. Eja no oba no nkunkunu din mu. Amen. Mo MC me Obuoba Ofori Amanfo. Ene yeni abrinti no edi bebrebe ni nyina yemfa nsi nchen. Okay, enti mo a mo hwe yen wo Facebook no empanifo na ewura mu sisi ya no some schools a oma baba bedru ha no mo na omo ewura mu no general manager nso so apuzo atena se ewo efie ha atena se wa ha sanso ne yewo yen CEO edema Odi Media Network. Odi Media Network no media conglomerate enema bibiri no ahyehye ase ono ena oye kwankyerefo da no ono so wa ha eni nti obete ne nka enche kra empanifo nso amo represent om schools no mo nyina aye krado e wa ha general ya Obuoba apomboko de apomboko na so nyame adom eho ye pa ederade ase eya na yesi okusie ntan pie wia no kre ede de we pie wia ede me pie wia ede de we pie wia na yesi me pie wia na se bibi ntia sa etiefo be se bibi ntina ede me pie no enti general manager yera Benjamin Echampon oba ye fie ha no mo a enam na ho brase ne kwan a ofaso ye na adwumantie nyina obi afre na apuzo ono ena oye general manager de ma Ahinkan FM enti ye be kɔ ne ho no mo na ene yi a ye di dwumadie sonko sei ebi ma da o de wa watie radio won patam ha tie di ma da di si da ye Ahinkan ti de bi edi kan ne ye seti pace no na omo aka no edi akiri kakra saa eye se obi sunya de pa ene nti ye de Ahinkan high school cooking competition e de hyehye so na ene ye dwumadi a ye die ne ye de pa ho ntoma na afia hye ase ankasa ene nti ma menko ye wura Benjamin Echampon ho na onkyere infiri bra Ahinkan baaye dwumadi ahodo o madidia na edi ababepem ene na afei ye wia ya company fon kan no ho ne ye de aka ne so de atoa so de amaw enti pipa chaw tam chuku ne tie na na obete nsem Ahinkan baaye nso anya fe general Obuoba efiri bra Ahinkan baaye nyame adom ya fi mu an ye wei sabe pepe finance mu kakra enioma ben sa na Ahinkan FM baaye wo mo aye ama o masan kwakofa dwumadi we asan de abai yo Obuoba meda wase na masan so ada o tiefo nyina ase wo sa akonya ya odi amami na o ka se ye baaye yi ede ne aye no se bebia me de be hya se afie no bebia ne be kwakosi no ebebro atiefo adwen ene omo enti ase so wow esense Ahinkan ye baaye me adaroma
ya fimwa na ye ba be wrai na sana krampo na radio station ye ba ye ba be pa ho ntomo ne kra no enema ye ma mobrofo me kan se enyanka eni ekunafo ye chewo montoma na ye chewo moemu enkoko ni nyina kra enso honoma wuma na ye opani kwanhwefo yi wasanso wa ba wo mu a osi montum hu nsi krom na monkohwe baabi a enema enkoyi na monkonko de monkonko siesie enema wo honom ne ye chicha ye pani hu se anama said your station aba mantem anum se die o se ye bo mantem anum se fuo na ye enti o ma no san suma nkwara ekwa bonten se mun konkohwe said ye enema eko enti edubre bi ye ko kro bi efe no honom ache krom ye kokko hu se school dan e honom nkwara omo school num no omo tete fom wadaro ma ache krom ne wo mensi me ba cho Achimansa district Ofuasia rebi yechiri heye ye bon nan ko duru wonum no ye hu se nkora na mo wonum no efom no mo tete edisua de na nukroni na ani enyan enti ye be boy papa mane no ano ye se saade ne ye nkope nkonya emfa nkoma wo mo enti eno no ye desk 5 de koye ekokoche wo mo ye sanso bopin omo chip compound ye hu se wonum so omo enuro bi omo wonum no eso mo afoka Edi about dan abehye fridge mu na se hwe omo tuto ndro nu a yes awo se ye kope okwabenane ne ye de ahye ni fridge mu na se obi wu a na obele obi wu a na ye se ye mu fa moto na omo de about dan aba be yi aduru no akwakohwe no ye hwe na ne enyan eno se ye boy papa ya mane opportunity eno so oma ye to table top fridge ana ye de koma ye saa bia yi ama sisia ada na yesan bo nan ko duro no ebusa o sisia ni ma disen o si mo yade se de ne me ko wa no sisia ye nuru ni nyina ha no na ekipi bibia wow eno so anso ho no ma ye ba pe yesan so e ma ye 15 decks biem ye ko kro ye fro no ma ye boafo eno so sa ye ko ye nkran so tititi form sa eno so Achimansa ho no ma eno so ye ko ye nkran tititi form na se de o hwe nkran mu sua de eni tibia omuwo mu a enu so na enso ani kra na ye papa ye bebo na mane ohun se enye bibia na ya na ye hwa na ye twen yaban sa ban ban be ye bibia den emfa ema ye yansa onu so se bebo na mane se papa ye kwa ye school mo na ekodu no se de nkwara no tibia mutie no enye o eho no ma no o se manager waka mate enu so wa opportunity ye ho no ma no discover ye 15 decks ana no so ye de koma school ye kwa ye na ye ni mpanifo ko tena ase no eni je ba no krom won mo he de ni je ni schools teachers school because onye ni se bibisa dabi wa na nwen da mpo se ye din ka ko ye ko na ye wa mane mpo se na mo kan na mi se mo dada ye yu yes yentimi entwemo no enwo fom sa se mo mpanifo mo krom anu se ni aba ya be hu se bia enkora esua de na abobio mo ti enye na yese yebre mu nkonwa na yese ye mfamba dabi ahenkan FM enya de a ebetimi ayesa de no ya manansa anso honom a ye ko achim adubiase honom se ko hu se na Scottish na honom no atetia pansam se kontebi na nye kra eno so ye bae ana no se ye fa telephone ye free papa yi se papa yi ana offend saying empuntu a wo ye ma enkronkro e wo mantem anum se no e ko duru adubiase o na be hey omonso ayaresa bia ono mo ba bia ya gini pankwa no ehon mo so atia pansam o ehon ma oso ene unkomo mo 15 bags of cement eno so papa ya opportunity ehon ma no discover eno so ye de kokko e ma wo mo ye ko ye ne de kokko tu na nanom anim ye frɛ wo mo ana ye budwa ana ye de ehye wo mo nsa eno achi no ye ko hon mo ko hwe se cement ne de ma wo mo no omo de eye adwuma na sebe ye ka so mo mfanye na ya ko hwe omuguso a mo de ye sa adwuma no ahonom anso honom a ye ba ye kroma no se ya chim aboabo omo chip compound wonom ye bo na ye papa ye suma ye se omo so nkubuso omo mo hawo ye ko ye no mo kan omo de ye bibria se omo ti o hwumu ana de ye adwuma ye hwe ye na ye se enso ani nti omo be hia ceiling fan ene no so ye boka ye bopin papa yi se okosuma ye ne ye ko ye de ko hu ye niu no mo hawo so nie eno so papa ya opportunity ahenkan FM ye ba se ye ba beboa
kroma no nyinaa ɛno nso ɔma yɛtɔ ceiling fan mako 7 ana yɛde ɛkɔkɔma wɔ mo na sɛ wohwɛ a na ahenkan kyɛ sɛ yɛ manfoɔ ne yɛtiefoɔ ɔmo adesrɛdeɛ ɛda yɛakoma so papapapapapapa yɛwie no anso hɔ nom a yɛsan so kɔ asanteman police barrier na ɛwɔ hɔ nom no baabi a network ɛnyɛ adwuma papa no ɛnyɛ adwuma wɔ hɔ nom no police barrier na ɛwɔ hɔ nom no yɛhu sɛ amɔmmoa ama kyɛ sɛ asɛe koraa asɛ sɛ bɔnefoɔ bi mpo ɛtwam a ɔmo ntimi mpo nka sɛ yɛtum to adi padlock mpo atom no bi a yɛsi kwan na bi a wɔde yɛ ɔmo akye bɔnefoɔ no ɛno nso yɛkɔhwɛ yɛ nɛsɛ wɔ sɛ yɛtumi yɛkɔkɔyɛ barrier ne ma ɔmo sisi a sɛ wokɔhwɛ hɔ nom sisi a yɛ papa odi ayenkan kwa me yɛboa ne mfoni ni bɔ hɔ nom goyi a yɛ ne foforɔ koraa eti nje sɛ ufiri enkran ba achim odan ba achim odan police barrier na wo hɔ no pepa chomani ubehunu sɛ uwura mu a na odi ayenkan seresere na wo akɔ aba no ya ahenkan na fɛn ko na misa police fo no a no mako tam odi ayenkan picture de akɔyɛ pepa cho da bi antisa ahenkan FM ana yɛn kasa yɛkɔyɛ sa police barrier no ɛwɔ hɔ nom ɛde ma wɔn ne yɛsi yɛtwɛn aban ne ma bɛtisi apansam ana yɛn kasa papa yi ɛgye to na koma sɛ ɔbakɔyɛ barrier no ɛde ama ɔkra nso ayɛ fɛ ama hɔ nom ayɛ fɛ papa sɛdeɛ yɛyɛ no ya branding no ne sɛdeɛ pictures boss wobɛhu sɛ ɔba bi yɛn kasa news editor wɔhyɛ ne headphone na ɔda so na yɛ papa wɔsesere ne ɔdi ahenka so da so na sɛ ɔkɔdu ufiri ɔdan na wokɔ a ɔba ɛsere akyerɛ wo saa ɛna wura ɔdan kuro no mu nso a ɛno nso killer nkasa bobo ni a ɔno nso ɛsere de kyerɛ fukura ɔhwɛ sɛ deɛ wɔnwene ayɛ sɛ no edube bi na sɛ police phone ba bɛkyi obi kura na sɛ ɔmo hwɛ sɛ deɛ mfuni ni wɔnom na sɛ asere ewu na afei ɔmo ankasa so sere saa ɔmo so wow na ɛnneɛma a wabobɔ so yi nyinaa ama yɛhunu sɛ as part of ahenkan corporate social responsibility ɛnneɛma a moayɛ ni na we no moayɛ no within 1 year yi mu anase na sika ne da baabi na makotam na modi aba be za de sika no nda baabi a ana etam ekoba be se adwuma yi ye papa odo ene opepa owo onu ani botom sika ye sa ye nya afimpo eno na eme nwanwa no ye nya afimpo ana de ye nie na se ye be nya afi de wa wo hwa because minimum nkrofo bi omo ba ya che tankura mo ntobi man school biada enti ye de yaba no yeba se yeba bebo ye manfo yeba se yeba bebo ye manfo ankasa na bebrebe an bubo isu nyina kra no so ensan NCO ebribi atwam ye quiz e wo fi ha no sei eno so ye to TV 32 inches set edema school ye aboabo GHS ye quiz no chiri no enipa school odi kan no ana ye to TV 32 inches ede eche school no intense enti sa radio station ye ba mantawa no say de edamufo a na ye da ye manfo so mo so ye ba ye omo so emu se kuan a omo ne ye den eye adwuma na ye ni so ye den eso omo pa say de omo ne ye eti ye wi no achi no ye san so eto fridge ede ma school out so mienu eye shadai ye to fridge ede ma omo say omo so nyin kosi omo school mo no na omo fa nsuo ye den enhyem na awia bo a omo so omo num nsuo ede adwodwo omo kuma na omo nya endra kra me kosra omo endra omo madam no on say wa bade ani mami ni mu am fridge nsuo bi fa wana no ye say enika eno achi na school a oto so miensa ono so ye ma no ceiling fan ye ma no ceiling fan na che say ohwe ni ma ye ya ebro adwen ene entiase so na me ka say ye nya afimpo ni ana niema ye ni na se ye nya afi ede ko nimfie dusu dia wa ohwa eden ana ye beye enti no oboba ene mama fa bi nkeka ho un say ye di Mother's Day sa Mother's Day no meje bi kura wo say ene ma ne doso ene ma ne doso ene ma ne kwa de say ebi be fa mani so Mother's Day eno so efie ha no me ya ebi no mo entoma echiche ntoma ebi mu nso nya akokɔ emo echiche nkokɔ kosia sa omo tie pepepe ebi nsida ebi mo direct that omo e frefre no no mo mra mo direct that omo enti no oboba ya fidi de ba bedi die ebeye sonko
ɛbɛyɛ sonko koraa ɛbɛyɛ sonko okay na yɛda nyame ase Ebenezer mepɛnso ɔde abɛdue ne yɛbɛsrɛ ne sɛ yɛna yɛnim sɛ ɔde yɛbɛtoa so nso akɔ akɔkɔdu mpɛmpɛnso a yɛpɛ sɛ yɛdɛ ɛwɔ akɔkɔduru okay enti the general manager Edema Hinkai na 3.3 FM ɛne yɛte ne nkan Yɛwura Benjamin Champon oba yɛn ha no my friend Apuzo the CEO Edema Hinkai Media Networks enso so ewa ha di Media Networks rather ono so wa ha no ye be kɔ ne hɔ na adwene po e tai dwumadie fofora e be yi no adwene po e tai chire no ye be kɔ hɔ na ono so de ato edwa ama ye nyina atibi na nnwumadi ahodo a ye die ɛdɔso ye ba ye afei ne ye konya afei o afei ya ne ye konya afei ye binom sa sɛ ye ba ya che pa da bi afei ya ene ye kwa konya afei ye ba ye nso wohwɛ yɛn program saying outdoor programs ne yɛde kɔ abɔnten ne yɛbɛyɛ bi a egyina ne nan so nansen ya kra yɛde Ahinkan FM fan games nso so de hyehyɛ so a na enye asɛm ketewa CEO Edema Udi Media Networks Yɛwura Udi Ahinkan Kwame Yɛbo a atena ase akra mpo mbɔkɔ de dum krekra na wo so nyame ehu yɛ mɔbɔ yɛda yi so ase ehu yɛ mɔbɔ na we de mpanin sɛ aburunkum a egu nhyerɛne ɛna etikum akwadue na bɛso abiribra munya nya afimpo ɛna enioma manager chronicle sɛ yayɛ ɛno no ne nyina yɛdi mu aseda ma asafo awurade sanse bible sɛ wan fam free sura ma wa enipa da sɛ ne huntimi nya wo hwe na yɛda awurade asena ne yɛhye na enuonyam sɛ afi encheba ba nye nipa nyina so ɛna tom ɛna sɛ wo be free wo pem wakoma mu trim sɛ wo be bie adwuma na adwuma no bebetima afefe yie no ɛno so yɛ asɛmsɛbɛ ti sɛ nyame hu yɛ mɔbɔ bɔne bebrebe wɔ yɛ hu na domara kwa wakrakra yɛn na for the first time in the history of Achima Boabo yɛnya radio station wɔ ha na radio station so nyɛ sɛ ne di kan a abampɔtam ha bebree abampɔtam ha na yɛka the best among the rest na sɛ yɛtumi bɔ Ahinkan FM din a na wɔ sɛ yɛdi mu asedama asafo awurade sɛ yɛn nkwa ne wɔ ha na yɛgye yɛn sabrane a ɛna nka wama nkontrata ba wei deɛ wobɛto afoforo a ebi atwam fie dunum fie dunu ne akyire na sɛ yɛka mo yɛ ade no na yɛka ho a na nye nipa ho den na yɛ asafo awurade na domara kwane ne moburu ho ɛna agye tata ɛde adu baabi ɛdu nti emu aseda ne deɛ ɛde ma awurade na yɛaka kyerɛ yɛtiefoɔ nso sɛ radio adwuma no the listener is the best customer sɛ ubie radio na ubie ntie wa maza uni radio kosi nipa ni tie no na wo chia na ya tene na obo homoden a na ya bo aba so ti ye ba sɛ de kotokuman bosome ebu akwa achimansa aso ye mukuan na omo ne ye nam no ɛno nso ehye ye nkunan sɛ ye ni so ade hu ye botaa ne ye de ba no ɛyɛ botaa papa nti ye nkuram na ye mfem pre mpuntu ne yedie ɛne perepere yo sɛ enwoma bɛtoto na kɔm ye pomu ha na de sɛ fata sɛ epomu ha so ye nsaka no ye nso betuma nam radio so ama yensaka yechefa ewu okay enti mami misa sa programs ne niema ahodo akokokoko so within this shortest possible time no motivation ni free hefa Empenfo said you odi echire na no osua de odi kan nantie by the grace of God menyo opportunity ayadwuma 3 radio stations nyankopon dom Miami dia Ahinkan FM kan ho enan na metimanya opportunity ni o mayadwuma starting from Radio Biak ewo Achimodan kopi mo Solid FM eno Okumase ena wo the mother of all radio station Peace FM ano so wo enkan no kakra masua o me radio akwantum ni say se wo bio radio a wo de pre empuntu wo de pre asumdwe enkabom odo adwumaden na emumu no ewo se wo nso utimidi radio ni ye bibi e de boa community no nti ya dwene se ye company fu a de adwuma so me se omo nye ene omo mada ene nyoma ese tutuma entutum no ye nso no example be na ye esa be na ye twa e de ato ye ba ye nse community wo mu no farming community nti I started with Ahinkan farms nana mindful achimbata bi ame 10 acres of land me no ka say ye fuo ya fe nipa wo mu ye fuo no omo mu dua buro ye tuamoka omo mu do tuamoka omo mu bo spray tuamoka ye the radio no create opportunities said there be nipa bi benya kwanya bi no mu nsa den akoma no enti motivation is say ye boy ye mpanifuo chidom na ye bo bi nso so bo
someone kintro munya dwumaden fansum kotokuman bosome ebu akwa ene wo chema na inside Ghana nyina no yenso edi an yenso ye de aboa ti ase yenso fa radio ni so e create opportunities na ma afoforo so timi nya biyo ti ebota ne se yan kasa keke san sempen fo se kasa tenten toponko ese ye bibi na ensanda ho na afoforo se radio no enye kasa keke ne kasa oso itimi for radio so society ye the build your mind ye the build individuals ye the shape dreams and visions se na be nipa na bra bo no sebe enye sansansa. Okay, eti mayemra upcoming event and also so baso no and also so one motivation ni free he because kasa wo se ye benu aduane na aduane na ye benu anu so no ye wo continental dishes bibre na amafo ye no ne ye pe o si da bi yankonko fampi hu apapransa sa nuane no and so motivation if he me da say me am tie me ko university da I've never been to university. Me try again pa amfa and I'm tapping baby try so I me je onyankopon adoma chede a odi dum nipa I de bobra me je ni too more. I've never looked down upon education so because we go school nya de pa obi obeka chose school nya de pa bi o ebonsam school ya de papa na mumu no me je say obi o passion for something say o wa keke bi say we na mpesa me ye de yeye na ye be hye say nipa nin kuran we ni adoma chede ekura me am fi say metimi dia bobra na be hye say nipa nin kuran concept we every say me man ko university na me kondo say nka me bobo ana me radio na nyame hu me mobo na me nya radio no ye na ya me ye nso me yire me hu ye ne ye nti nyame adomara kwa me nso matima fa ho bia me de atwetwepo ya yete so a ye di ho nkomo yi me hu se mra ye ko secondary school no so obi a technical student obi a vocational student and a home economic student na ebu o mabon fiance mo de mabon agena no no he abrempana moto on Ahenkan FM ma me Felicity Anson or your wife to a member of Council of State to the President Mr. Pakufi Anson na yire no uban kraya ye ka emma oma make in life she's one of them ye do ko jana bron san a esi Accra Central she's the only lady o the shop baby a ton hardware air condition bobo ukoto safua ukoto credo ukoto nadoa na air condition air bon or your chef okusko home economics home economics no ye no but also practice as a chef but wasa abe a huge business woman inti adenti ena emma emrantie ko school no mo ye technical courses o mo ye vocational courses yebu omanimtia inti minya anisode hu bi say yemfa spotlight into such courses so near mom the platform the privilege no mo showcase what they can do no mo de ankwado mu try uwe school enya fe na kopa adwuma ye nimide na madam fo teacher fo de ama wo school no ubetimi de aba bobra na asiwie but in Africa eto da be self confidence e wo form enti asi use radio no near the building enkwala no confidence tini yebebo dwadata ne ama kwan say made in Ghana food enuane ye nuane ani je ho maza make you pray and can you we can peace name moving pick aye ko no amemvina manfo didi abovodu ani o ovizi we ni be gaze sebesebu ukrasini okofie afufuo ne akrantem kwan obehwe ansa no wada no we yembe hye o share that na form ye de intimi pese yeah, we are also planning about those who are doing technical courses. So we are starting with the home economics. Me pese sang nipa no ye show mu nkran ye show mu den na ye ka kiro mu say course no mo ye no one of the best courses in the world. The ama brofo developing na technical and vocational courses e nsano dwuma course no ti ye pese ye dis program ba e be annual event I go about 6 months. Okay. They bedu me be call all the schools. We shall take it to the schools themselves. Tinkola nya sa kwanyumunya platform nuka say sa course ya me ya na yesiri mi no. It is the best course that can get me a job after my education. Enye ni penya na we secondary school mutimi to aso. Tinimide ne wanya no wait ma sha say dia bobra your life coaching ebi onu aduane no ne ye coach no so obesi atu ni mama customers so obesi esi wo ho sa enwoma we nyina omunya hu no mutisi abonten. You don't need to employ him or her in your company. They can set up on their own with a little money given them. Inti ya buta ne say
ye hyase saa bosum we ye bodwa data na ye nuane a ye wo ye mpotem ha ene Ghana ha no ya select bi ye ntimi no ne nyina na ya ma schools a oma giatum se omo de omo ho ebe batayen na saa competition ya baso no ye ne omo de ahyehye so na mpanifo se obi bi ni asorobo a okotokro nkasoro onfa ho mebo saa program we ni enwie na won kokwatere kwa mra ye meeting weekend si wie ya me de meti hwim won kan no na me start d one dance or Peace FM no I was shocked about the number of people omo frame come say abrante mo wate say watimi adwen say wo di ade we say eba because first na ye ntakọ ye place be under 17 under 20 sanyo mani nyina agu inti mantene mabawa no we are not engaging them into omu wie school na ode no kobo bad group bepe na kofa asem de aden e de aba oba pa company ye Africa Queen Mackerel and oba pa sardine. It's a huge company in Accra and they are ready to come and help us push these ladies. Now that day no babon say yes afa oba pa beba na o dey oba pa beba na o beto je dey oba pa ba nso dia ejinem bibia be papa okay enti CEO Edema Odi Media Network ena yene ne guso twetwe enkomo e wo ha no mo no daruma schools ban ena participate event a e ba so im enti schools a omo edo mo ho awura mu ye wo Vision Vocational Technical Institute okay wo rep e wo ha no mo pacho ya no mansa so ne hu se waba okay na ja yenso ye mo yensem kakra ma wo mo ye mo yensem kakra ma wo mo thank you ena ye wo Atefa Senior High ho na me we school Atefa Senior High yo ena ye wo amamata ba that's right amamata okay ena ye wo Odan Senior High School Odan Senior High Odan so aba okay Odan school the premier secondary school where you put one almost sure ena Youth Leadership and Skills Training Institute omo takrase okay ono so adru ha omo no mukro mukwanye no omo no mukro mukwanye omo mukro mukwanye mo nsema mo mukro mukwanye omo the contract no so mo mpanimfo don't be there omo chese dem omo abobo bi fit eduku thank you ebre no so a Salvation Army Senior High School enso e wa ha wanchi omo so adru ha wow ena Achiasi Senior High okay Achiasi Senior High okay one more rep no wa ha na Achiasi Senior High okay asojafo enti ye hwedum se atweaman ene akroso e ba beka ho na fei dia ewo ho ne yatumi aye enti school fo a mo gi anase school so mo gi penie so mo ne ahenkan be come ntoma bom na dwumadie ne atimi adi eno no enti megiri sha ballot no so ayi na wo wani ye de be hye so anu de ka ma me mo schools na ye de latest ko ho mo accept our proposal say omo ba dwen ade bia na hyase na ana enyamre ti wunya omo ye committed no mo ye ready say omo no nyina be ya ade fefese a na aye eniso schools ni do so ye potem ha ti ye throw letters ede koi nti omo mo gitum ne makomako enwotwe na ye de omo started this event ne ogidie mapase afise ne yento aso no ma bonsi nipa dimreke fechiri ne beba kra say mo maede emeke because we promise you say onyankopon hu ye mobo no ya dom ne nkwane ahode wo kwa it is going to be one of the biggest event in this community and Ghana as a whole and I'm telling you say UTV will be here to capture this program. City TV will be here to capture this program. You better kwa we so na ya project schools no, na ya project ya community no, na ya project talent e mano ye pese ye show mu nkran say the self confidence ni pa benya ni mu gidie say me abrabo ami gbo metima bo. De me ye metimi ayo no. We ain't never class here but by the grace of God ye ku yenim. Sa na ye pese ye beja nchirima no wa ha. Se mpo mo betena ha no mo tra fefe because na wiase na etre emi enya nga se be wie kwan no meba be anopa news wo ha ye to for clock news I program answer makwa kwato so Peace FM ko land obitimi Finland ko France ko adwuma ba obitimi Finland ko Germany Europe no omoye so it is possible in Africa and in our communities in schools na ma accept some money be nante no eda mase na ye shamu boso say yangu mani mase ntina me se momomra na ne enu omu nyam plan with regards to awards so I de be mom say be award amoje no e benya nsunsun so papa wo enipa all participate no any school no so a wa ma no ho kwan say ye ne enye adefefi ye nyi scam free obi aho
baby ya di eti babu benya sika no yebenya na wa maybe sa that day ni dia ene na won so wa hwera de timi sebre ballot papers no enu nie enti de beguo na school bia ayi baako de wo beyi no aduane a wo be den obenoa de wo beyi no aduane a wo be den obenoa me da so okay enti enuane no so wo mu mienu enti de atie ne se ebia no me ma beyi banku that's right na wo so wayi banku it means sada no menu mienu na ebesi sa akan no banku akan ye wia ne ahwede ne banku ede that's right ne ama na abaso bode sa shane so sa day no so no ye be live band music ye de adwontofo be fin kran ebeba obi ti se Selena Boaten oginem sans obi ti se Dickens ameba eginem kwa bena oben berima eginem Mark enimirenchi ye fa nyansafo ti ni ye fa omo nyum no ehye nkura ye ngo fa school part mana 1 2 3 4 da bi on tehwi wom eginem enti that day ni de we say Fanta Bruta ana aduane so nwia yedi yebedi enti ye wia eating competition so be de ebekoso ko ye nwia maduane nsi won sai ya yebedi no be go me de na atwe mense me de besa na me ye mada ho kama enti without wasting too much time no me parody ballot papers no ewa ha Dr. Kwadwo Ofori Amanfo, Dr. Kwadwo Obuoba and Odian kan Kwame Yoboa in the mess yo. Itiatiefo amutie ma mo hwe live e Facebook the official launch of Ahenkan SHS cooking competition on your super duper radio station. Me host Obuoba Ofori Amanfo. Inti we the Odan secondary school and no school a anyin awo yimpotem ha. Ti Bible say mfa ni die no bu e ma de se no. Ti Odan school anybody kan ayi ni die first. Ti oyi a obompa no trim amete say empire bo e ko so ni trim. Inti mame wutimi de opebia a wugya mo Odan secondary school. We are na watia no. Die di ho yenko achiase asojafo nim achiase because soja need you do before complain achiase fo nso ayi wo mo de na die di ho bo wan so fa so die di ho nso so ebe ya atefa baby am go school wie no me ngwa am go school miensa sem fan secondary technical achim so those secondary school and am be wie whatever agoye ko bolo okay ti dia e also be youth leadership and skills training takrase achim takrase for mu kwan wa mukuru mu kwan so nye mu fa nsa be ya mamo Salvation Army pa enti Salvation for so ayomo de na ababo Vision Vocational Institute Vision Abuabo home grounds that's right Tete for Mutia in 93.3 FM I'm here live on Facebook and so I in 93.3 FM we are trying to engage the youth that's right okay wait till you face master and you spray her you be untiana mami bacho bodi mai bacho mi dindi money patience. Then now you're Odan secondary school. Home economics. Enti home economics teacher nankasa na ase na daje abano. Wa pacha mo msema home economics teacher Odan secondary school. Okay. Ubodi ni bioma na ase brofudi wom. Money patience home economics. Pacha do ani be na Odan school for yi. That's right. Fufu any abunabunu kwan. Fufu any abunabunu kwan. Ye da se ho. Pacho yanko school baby oboba. Enti yanko Atefa. Atefa. Okwa de wo mic na esi wani na akra betimi aka egu. Oh for mic we man no. Na mo call round the hand. Atefa se ma mi pacho fro say. Pacho your friend Maryland Gadogbe. Maryland Gadogbe. That's right. We don't get the akpeli wa aduane num. Ibu odi esakura hwinim. Auntie Mary Pacho wi aduane ben. Me kokonte granite soup. We kokonte ene katekwan. Mo mo bisema kokonte ne katekwan. Atefa kokonte ene katekwan. Okay, and pass the microphone on before front sunye mic na. The whole chi no age a chance. Mami Pacho on the first say. Me Pacho your friend Owura Ayere gift cooker. Owura Ayere gift cooker. So kwa the microphones when him to use mic we Auntie Gifty. Papa. School be na free buy. Me Pacho me fi Achase Senior High School. Achase Senior High School. We had them with school Wadaroma. Me Pacho me chira ade. Ade bad day. Na me ye HOD e ma home economics department no. HOD ni ye den.
a head of department. Wonderful. The department in nations. Home economics department. Yeah, the mommy ni pa. 7 sir. Okay. Na me no home economics no ye won chichim. Okay. Ye won mo amochire food and nutrition. E no mo amochire clothing and textiles. Just at the pam. Eti me chire said ye pam ade. Wow. So ye wa achire for food and nutrition. Food and nutrition na said duane. Into being the head na ede no abeya ma school. You see ade ma ya papransa e na ede amom. Apapransa asu ewa ha. Apapransa asu ewa ha. Aswala pa. Uti ase kwa beti ase. Okay. Pachone vision pick microphone here. Ana obetima be mic here si wani no. Vision who you Bacha Frozen. Bacha from Eunice Frima. Eunice Frima ufri school bem ne bai. Bacha Vision Vocational. Vision Vocational Institute. Eno wa chama boabo ya Bangalo. Bacha. Mo. Eno ne be no be ma vision foi. Bacha me MP ho. MP ho. What the momone ne be ye. What the momone ne be ye. Wonderful, wonderful. Okay, and young passing on the microphone and Fenko H. Obuoba school ban out from a Misia, Vision, or dance secondary school, at Tefa secondary school, and at Chianse. And a salvation quay. Salvation, young co. Madame Vicentia Taiko Tamati. Okay. I've selected Fufu with Ebnabness. Straight fight, Abem. You see, on that secondary school, and a year Salvation Army. Ena di fufuo ani abunaburu no ebe pim so ne ehu wi na awo mu afi de di ho youth leadership and skills training takrase that's so akwanya wo de amami Mr. Mede de Charlotte Emisa. Okay. For Youth Leadership Training Institute. Wonderful. Yen so menu aye konkunte with granules. Let's say when you school in the never boss war. At Tefa secondary school against takrase and no ye konkunte with granules soup or the nkuma begum. Sister be very sister kutuka. No ebe nkuni nkuma fry no paya. Fry. Okay, Timmy and Sema takrase for on my journey the battle between a year at Tefa senior secondary technical and echo. Patron why na aka oha unyini die. Obi a yes young. Okay, in this case, you be two na kano. E dey among the two schools. Ye nyanya crash no me boa. Enti general manager be ba ko na me so menyi ba ko. Me yiwe e dey ama atwaman. Obrempons ntimpoku adehye no. Me yi dey ama. Eti mabomode eyi match ano odin e dey ama obrempon because match na nyenkwala match apapransa against asojafo eti achiase against atwaman enti mo musama atwaman senior high school mejina ma yi e dey ama me general manager also yi dey ama across senior high okay eti me so me yi MP. Hey, that's right. MP. Community vision. Okay. Community vision. Okay. So the young time so. Ti Obuoba tally parents no emai. Na who school new school at Asia. Tugusu etie ahenka 93.3 FM remain as the best radio station in the east. Ya ho keka ya ho boa mo donti e na breni don bia no. Ye ye nwoma pa e de sommo. Ye be man panifo no do manu din sema to ja what we should expect from them. Competition no omo ready say omo bedim nkunim. Omo be ma omo best ana mbani na mu sa na omo de akọ. Ye wie pe na Obuoba nso bi ahomane so kakra na ye tiefo a etie no nso no. Omo de omanu din sem aba betudwa. So me call back to Obuoba so ready now on for parents you know and my school ben na Asia okay e busumi ni de to so aduasa and ye no enti parents no mugusu amo ekeka mu akire ha ya ma sisi ya enti never be do ha no mo enti on your screen and also on your shot now no officially they are launching ahenkan senior high schools cooking competition enti mo share on Facebook ni so no yen artwork a ye di ba be di djuma no e na eda so no utwa ni tia wa ye frɛ no Ascocom 21 na just say this year's edition no any dey ba na mahunu center ye bi so air fly wo ewiem ho no mo say odi agya kwa ye nya wo kwa ye ma menu mo ma free school mo abai so mutimi ko school mo ho na omutimi ko kire ade a omuba ebegina school na nem etu one among enti ye design ahenka SHS cooking competition enti obi oba bia no benya t-shirt ba ko a ode kwa ko kire on the D-Day nso no
participant ebe no nyina no ye na be take charge of their clothing oba pa e man ntoma obi obegyina mu bia benya ntoma benya epon sanya t-shirt just me say obi a sanya oba pa ne omani bi ana so ba na wo be fra no ntoma wunya Africa kwe makre wunya eya oba pa sadi wunya biawe odi egwa wanya bibi omu oduro it officially as the CEO of Ahinkan 93.3 FM me lanche ewo eyefidie so aka kire wiase nyina se titu nia bibiman moma yanyi ehuni se bibi papa bi ewo yemu enti radio nso sabe yemfa mwada pa na radio yemfa empre otan ye de primpuntuo ni yedie enti Ahinkan 93.3 FM yen dwumadi a afibia ye be a afie we ne ye hyase ya to din se Ahinkan SHS cooking competition ye de ama schools e we important ha ene aye busumi ne de toso enwotwe emfie mpim mienu ne adunu baako officially it is duly launched omo mo nsem obi amoni so obi amoni into all the secondary schools are ewo efiduem ha no obi abenya t-shirt no baako kwa no da kwache ne headmaster say headmaster suma me no t-shirt omode ma ye chese ya hyase enunie ti minimisa Obuoba enti afe na parents no so are ready enti say na etie across so senior high any vision and omo ebehia omo enoa lato mo no aden mpihu okay enti across so any vision omo no mpihu atefa ento so any takrasi leadership for ento so na ebehia momo de no ne kokunte ena granite soup ena afi odan school enso ne Salvation Army ena ebe ansa no enti na say ena parent no so esietie enti mawu se obi aye busy ochocho ho no ma se obi atwa no nyonko ne kanta partner ko map up strategy na odiam okay ti mama start free achiase madam ho na ono so dio odi betudwa about parents no omo oni omo di besi akan no say obi baka so onwere num kakra on kire de achiase for be yo papa yeda ase yeda Ahinkan FM so ase jumedie ya mode abado yeni aso mi ankasa na me hyeda enim Ahinkan FM so me ba ha na me hwe sedia niam yenu abema ebekika ye se mu ye no na ayemenije bebre ayemeden so enti mi a me hwe se efi ene ekono me kwa akọ kachira chiansefo ne ye importemfo se yentie Ahinkan Ahinkan ayenema bebre e di abua radio stations bebre wo odan pantem hana enye ni nyina ana se yen shedan tin niam omo asheda ye di abua community no numbers na niam a metin ne no ama me hu dwure me kakra na ne krakra no sa competition ya mudi abai ya ade nso a ebe hye ye ma no enkran se na ye papa edi kan ekan enti edano de ebe edwe pa edano ebe edwe ye mfa atwamanfo no ye mfa omo ho enche omo kra ne sese ye bia ye bedi kan e wo sa akansi no mu no ye beye enti no ni am pese me kan say expect the best from Achansi Senior High School. Thank you. Expect the best from Achansi Senior High School. Home grounds vision. What's also there? Mam cho eda masibebre wa akwanya amode amaye. Na yenso ye kire say be ma vision fo enwe say yenso yo ade a oyi. Because niama amaye ebre adwene yenti ase so. Semti eda masibebre. Ni yenso ye be yire ye ho na ye wini across so senior high so the be ya nsu ye benya afodini bi eda mase. Thank you. About your microphone ko kire oda secondary school wadaroma pioneers muna me ga fufufu okay won chapa maya mai say yen kase bebre na dan dua there's a danduruwa. Okay. Yeah, that's it. I shall pass it to the next person. This is Madam Wasi, people. Na our dance school, omuna ye mother school.
Yeah. But sometimes when you train people, they come out to perform better. So when that day, Salvation Army. That's right. We are also there. Thank you. Thank you. Yeah, Takrasi. Yɛda wase bebree wɔ dwumadie yi ne akwanja a wɔbie ama yɛn sɛ yɛmɛkyerɛ yɛmɛbunu no ɔmo nsa no adwuma na nia ɔmo wie school a ɛma ɔmo ntimi nka ɔmo nhyɛ na ɔmo so nia ɔmo yɛkyerɛ ɔmo no ɔmo so de bɛbɔ bra na ɔmo didi ɔmo nsa no adwuma so yɛda ase bebree yɛn so youth yɛne across so Utie in school Nidia, yes, youth leadership and skills. So your skills biara your one. Mube yepi. Oh, yeah, fine. See, you the baba do. Okay. Your bonya empire say, Sa Quenya, ye befa trophy na ye dia quarter class. That's right. Okay. Senior high school. Yes, we don't want to be brave. Well, Jumadia, Modi or her, Edamasi, Yamin Shram. Yes, we are born Modi said, Ye baby, any trophy, no, Sadano, Yena, Betty first. Thank you. Case goose. It's your Baba Ziano, and Nipa Baby Schools are Ebesia Canina, at the Omandu Disem, Atuja, accept to say Omobeba. Now, Shadow to say, a minute that, Busumi de Tosso, Edias, and Devas about 3 weeks to go into preparation. The Omon prepare vocational school teachers at home economics, home train me and the best letter as judges. Nine penny so a baby DB, MP Beba, ye try a very best regional minister, as Baby PM Ewaha, DCs. Any manufacturer to row, the TV stations, never by radio stations, need about cover, ye showcase the schools, no air you important her, at the actually we are say, Sasabi, ye didn't consoling puntu, and young can come and attack riding the walk, brighten the corner where you are. Tibabi Shebiano, ye be brighten, I'm a man saying, you know, because this is the a programmer a being called so radio biaso Ghana. No radio station has done this, and it is the first of its kind. And yet the AJ, the technical department in Sono, Yebebaso, Omu Pam at the Pam for Sono, Yebebaso, a 1 year celebration of Ahinkai FM. The 15 now copim 26th of December dear. Just watch out, unpredictable event, any benity. Yenimi say technical and vocational education. It is the key to push Africa to the top. Sure. Bro, 10 on there, rich control environment. The nipa timid na gini nyansa ni nim de eye no. And a die ba. Tini ya Henkan farms. Na radio station de uyefu. But na ya Henkan farms amani pa bia nyadwuma mo ya. Okodo buru, odua buru, wodo na chese a whole lot. Owia ya tuya ne ka. Owia wasajiska. Chese de afidie na ba. Say the best senipa sitinem me nipa etimi enye mpuntuo na wakonanim radio nya nwombo nkwa na radio in a station radio ombo nwumo eyetwam ka bia twam station we die omo sese nipa shebre station we die omo isei me no ka sei yo an amount of 3,000 Ghana cedis eda ho opani bi se ohun se me odi anka kwa me yebo a metina peace fm a metina ahenka fm a me try say enipa da sense tena imun sesa ti odi na woda obre me 7,000 Ghana cedis, that is 70 million. Samimpe esukufo makom enson a omo yade na nso mu ni aboafo na sika mi nche ni sei me ma 4,000 enkan 40 million na me fa 3,000 so mura me minchi baby ama henkan FM wo no inti sa 3,000 eda ho a ene ana wo china yeguso ayehwehwe akwada wa bin a ohia boafo na oni boafo akwada bi 1,000 10 million. Wow. Sabi senka me kwa radio adwuma no ana man famfrim puntu man kasa yie man na suba pedi minya kakra no man mebie bi wa na papa ye hu nyoma pa me ya wonu no odi na woda enko betam sika 70 million say je na nipa bia ususu se omo bomoden na nso mu ni aboafo akora bu asi free education ba enso go school kwa gare kwa ya mane bianko do be di kura na ho oden
Yes, you ento pamphlet, onyes kanto, yento book, onyes kanto, dear baby, onisko baby, and so crawling my dear. And so a camp of pebia kuma. I remember my body dear radio so. He's one of the big fish Ghana. Wow. Frame the make on office. Education is that powerful. Inti. Na say you obi kura nka wo nka ho asemu because wo ofre wo nko na ofre. One so ka se ma me money din. Inti gami obi aka me ye oh that time the amom. Ka wo dia ba bo mu. Na nka shemata so. Na ade a imperfo say de ade wo no ene odi na nya de kom de no. Sa nwuma we nyina bie nhira kwan. Se me di radio bae no. Se me di aya de pa ne so aba pa onyame behwe so akira me. So this kai ma me no. Se me dia onyame be dome me asa dome me ma adome nana mu nyina na de oka se me fenye no so me de ya onyame be hira no na inhya ne bi nso asome so na akwala akono so anyemu muwa na daachi wa be penipa ti sa 3000 me be ja general manager omunye nipa na omu present mo ye gusu kra ye bo hu dawuro ha omu present mana na atwa ne mfuni na magye na me da kwache papa ne se suma wo suma me no anu yie den ini ti Obuoba baby adu obi telephone lines no na manfo so na answer me bie eno no uyi atwe amanfo de ma e o ma o mo enti moto so amanfo na bepansa sintim poku enti den na mo so be ye ya atwe amanfo no entokwache ne akoka ne ye ba kire mu say ye ne edi benkum hene e kotokumam kafra na na do danko akufo adonso bae no benkum hene kasai eye obrempon sintim poku e bo na ado abaso ti abaso na e bo no ye beja papansa title no na e di akoma na ado okay itira dia na across so ye ntie di across so wo kan across general manager across general omno mu kwa nye edi yeso across 4 yes see 30th of this month yes our competition ba be vision for ye demochi e be ka from ye mpihu ye be shem say ye do power money ni sa money tiko money no ye be gum amon say yes okay mpihu na wudi ka na anu ade anka be di first ba nyo na anu okay so young quite here for them so 0201944485 and 0554 820910 ede na won so so wo fie o expert yenti o e ba cho kafra obetimi asan ba biem udini ba bia akasa free hello good morning majo so udini ba bia akasa free na na ko tindi sia ba ko pe eka abo zege we program ma ko fa ba ide na won se wede mamention kaka dia me mati se se mo san ko fa inter school rap enso so e dia ba na me yadoma mm the pastor sana mati se mo ko fa inter school rap e baba because boys now omo ba no bi ni nyom to a omo ni omo talent a omo ni aboafo ye fu a eso da ewo ya e ma extreme e fa sa djima ne ba ti mo da no Mr. Patrick de Mano. Amen. Amonkoso emwa na atwama de unsa ye hono o se ye wa me ho nta present ya fa okay yati ya da si bebre me pa cha udini ba bia akasa free good morning Ajua Roberta hey my adio yeah that's yes radio papa sa abozege radio papa abozege thank you I just saw catch them me who fried rice dia wo ye local food many are day in a preference meeting na bibi France wache e timba hu me wo no sa kete no ba be testi na me person mi bi say Miss School, St. Francis, almost you mansion mudinya day. I'm fine. You better come here ho. Why? Aye. Why? Kusi, abu chimpanzee. Ajua. Me da say na St. Francis no Obuoba da obaso kata tuma min kirem ya letters echo schools ni nyina by course St. Francis no omsi obuoni ani diem headmaster homfa no enti teachers na can intimi take decision in the absence of the headmaster enti they cannot be part of it
Ayo school how go catch up men country. Yada si pass now your headmaster. Yada si bebre. Me pa cho di do be akase free. Me pa cho yenti o boss. Yo, na mi shamo. Ene juma pa mo ye bo ma atimo dane aboabo ene ko ni nane petame na ampa the best in the youth am papa mon ko sa na mi say Odin be akase free. Acha saka ko acha si abawa ma fu. Pa cho yenti o. Ya da ma sene juma pa mo ye ma schools ni. Me de ma ti ba cha pese ni ko to mire wo mo. Ebe ba. Why? Si ebe ofufuo nko ade ope banche de ebe ubenya hwe di. Oh, da bi ka bancha pese pa ni ko to mire na ngu so na ko bi dantan. Ohu sa. Etu de ya bra e bia ni a surprise with eno na wo kan why? Yo Martin da se. Me so me da se pampa cho din be bia akase free ka fra we gina so ache 02019444 me pa cho din be bia akase free. Pa cho me de ko da so ka se fi atmo suwa. Me pa cho intio. E pa cho na mi Islam won ni ejuma pa mo ye na mo we de de bia ho na me we de da. Ejuma mo ye de na me ni mo bo mo modu. Na ade ba kwa se ma de se man St. Francis Secondary School me so ma school no. Enchiremu no na me boss de tu bia no. Okay. Nti me da si bebre me pa cho udin ni be bia akase free. Hey papa. Papa wa daroma empu boko de. Jamiado. De radio say. Me pa cho yinti o. Ano pay many ajepa CEO obi ahinka Nyankopon hira no. Amen. Se ojo pese nkunya. Na hira nyame de hira no pese amanfo so bi no potra no. Ene o yi no ebe fifi ebe so waba. Na amankwala no obi o wa na chede aso be no aduane na nyame hira no. Many ajepa Nyankopon o hira mo. Ni se we so kakaka de be dane mabunu no. Adodo na ko ni na me shira mo pa me school de any vision vocational me be fast am na nya me ando o ma di first because I'm in school de e se kwan bi as first na yo mo de. Okay, yeah that's it bebre me fa cho din ba bi akase free. Ya so kwa bi wa ka se free dia sham pedu enterprise. Kwabra yenko. Me ba cho lo ga je CEO se nya me shira no. Nina dempa. Amen. Na hobra sia wanya. Ye so ye die tire no. Ye gu so ye sia na kakakra. Nti adempa wanya no. Na me sia bibli. Ni penyina na. Ebenya ni die bia obeso ni nyansa se won so de mehu no so be hono bi. Ai president ha de. Ye president. Nti ye ka se nyame sia no me da mo. Yenso ye da se. Me pa cho na wutwa to odi ni be bia akase free. Asenfo ya Enim baako pe yetiwe yo kati class me tiane kese fa we adia mai history da honum because radio station abam patem han ma akokọ ebo we ba akokọ mo fanche obi ada omunya die bie betia se we dia ba ye nei na adia mu ye ene de mu school for dia mu ye die maza edin sida na de beka sinya ministra na wonton senso mu ahinka FM so ye ja ahinkan a na bi jase ye ni no pa wo mu shedo mu ye nti we de masenso obia nunum ne mfidie no obia so ahinka FM no fanto because any radio station eda bua kotokuma no otima ne Ghana man muri nya menya djuma piao ye da se piao me pa cho mo amofre no mu nyina mo fa nche yen ebre no nti mo fa nche yen na fe dwumadi aka no so metoato so emfa emamo mame sanko see you ho na ne nsem witwato no onfa man na yen sorry so kra nti director Dedika no me da the general manager of Ahinkan FM ase Mr. Utu Echampon na mada my man Payao
ono so ase akonta Father Dixon ena event and management team Obuoba Ofori Amanfo ono aye head amoda ano Ahinkai FM so ase na mother programs ase ena the entire Ahinkai FM family say ye the adwen papa say ba obi antwetwe ne ho na mo nyina masom na obi play no role. This is going to be one of our biggest events ye anyese ye ne na ochina ye twaso ebe annual event afibia na ebe towards the celebration of anniversary inti ebe se obi amfa ne ho nyim na etiefo amuti amodane ne potem so mpanifo se sabe period asa epokura ne nsu eden etugum se radio station bi ni ti ewo potem na ebo ne ho modern sa na etiefo no kra fredi adanse kire se ukobo dawru ho a onso mfaso ahwe no nsa be eden ebeka. A lot of radio stations or community, but I can tell you, say, so open the best place are waiting me as sell you product. What about the room any party? No, my J. They run the engine, Bobby. But radio station, but I'm customer engine is women don't boy and throw. But of check all information and kind from up put you out there, a authentic. Enti ebesre mu amudi dwa mu ampe baabi abodaro ne se momfa moni nkire Ahinkai 93.3 FM na Masada headmasters omoda schools awodo nyina participate with this event ase so omeja omofra omeja teacher for so omomra mesi name na we the maiden edition na the first of its kind in the whole country no we gidie mapase beso abapa na eba be shining star ama other stations nso aiden esua ni nyina no obi sua no ye bia enye bone ye pelmani ye ye permanent maba woni ye so bia because private sector sabe o hwe se mo adwumafo ma shenta de fefa mo ha ya ebi anka munya benjamin kan be bada benjamin so ntimi absorb mo private person so ntimi absorb mo ti so bi so ye bia no the radio station so ye bia ense hwe ye nyina de pempuntu bi kwa ban ko ntimi mfa permanent maba wa no adwumam ena de ye fully practical de wodo wonsa no nyansa to wie no adwen da wa eden ye ni ha ena Eastern Regional Secretary of the MPP Beka Chair say Ahinkai farms no farmers too obefom hoka oba ha betie ye program no say adepa ene ye he promised to take care of 2 farmers don be dua expenditure be kombia obetua saka no no mo so mo de ayeden abomo bra sa na ye radio na bed ye nti etiefo amuti Ahinkai so do afide to ha unu ho uwo bibia bi ade bi a wo pɛ no ye de be ma ena ye nya asoro abofo ye twemu tan kasa anofo mu mpam enti se ye bibi na eche a wo ben na utuefo a mpo fra radio su kakra na ye futu papa ye be fa because ye nya asoro abofo ye pese station no eye station a the people in the community will own it say eyomo dwapade omo kumom na yenso ye de bibi ema back to society into on behalf of the management team and my sweet wife Helena na ye chairman brother Robert Kojo Amoakwa ye board of directors ye de dwumakuya no me de dwumafo na se e de tiefo ase se ade papa nyame na me so dia bai ebekoso aso abapa na ahye onyankopon din no anonyam amen na we de nanka yesinka pani dware wi nanka nsuo kwasa na mahu se madam mama ne nsa so se opeso ka bibi madam me pacho yenti o Ibrahim pacho me da say ni am so me pese me kan say ye papa aye ade ama ye ni aso eti begina achirechirefo a ewa ha any headmasters ewo schools secondary schools no director of education omo nso wo mpotemo ha no omo anya ntuma kamo ni headmasters ni headmistress omo jipine na omo suma yense yemra na yembehwe sa launching we na yensa anye picking ni ballot ni bibia no ye megina omo nyina na mu dia sida kase e ma ye papa Ahinkai yesi nyame nhyirawo amen dwumedie ya wodi abayi yesi nyame mfa so no ma wo nhyira enye bebre mbuka mfa so amen ne ye kan say sada no eye 30th October Saturday no ye be ma mpotem hafo nyina ate say wo ye soronko amen na sadia wo si dwen adwen papa e ma ye no yenso ye ma wanim engu ase na ne ame sere akyerkyerefo no say yenso yenka Ahinkai FM fo ho ne yembo dawuro enkyere obia no mu nyina ante say dwumadie kase say
eba so se ne be ya ye ba na se bibia koso e wa asomdwemu na enuonyam ne ba na ye di bi nso ama twedi amponyankopon edamu nyina ase se mo ma ye kwan na ye ba ye nyame shram amen Obuoba na de omnu so says wa ko St Francis Pen wa ko odan school pen ya sa dan de ona be kire se wo tie school na chi kire se nipa ni ji boom enti we e homecoming cry yes because a competition eba TV so UTV betwa ama mansa nyina ahwe City TV beba Joy TV beba Dum TV beba Peace FM ba be cover na ewiase nyina behwe tie se schools no supporters no mo be ji kro boso yerim so that school numbers atefa on numbers me make school me ensa echi iti dani de empire ebedwa thank you yes yeah that's a pa nti empanifo a mo soso mo free mo schools ne ba nyina nyame nhira mo kwe onka mo ho na onfa mo enkwa asomdie mu nti the aka ni nyina presentation ne aka ni nyina bekoso ewe yen reception ho no mo nti me pamcho na ye begina nso ne ye di program ne dia ba wie na kwabe na costi etimi ababa betoa so di amaye ba before ye beko no me pese wo tie wasum kakra empanifo a wodo bi a yato nsa from so momra no tie wasum Ahinkai FM woya yenimgo yenimajani Ahinkai FM dia ya kan no na ba mu no edru so Ahinkai FM cooking competition for senior high school edru so ya benuo nuane na wo so nu aduane no papa enuane awodo ba unity shanenson sabusu meni de toso aduasa achem abuabu de backgrounds 30th October enuane ebesu aya no gretrodo uyo obi a wako school ewo any of the senior high school spare bra famumemani jama abetai with senior high school achi no ninkunim enyi achade ewo Ahinkai FM cooking competition yimu say what yo say ye benuo nuane Ghana nuane ayenim no wo so nu nkwan ye de a enya ye ahia me schools a eba bie odan senior high school achimoda atefa senior high technical achimoda Wenchi Salvation Army senior high school achim Wenchi across senior high school achim across Achiamai senior high school achim manso wo mo so ba Fishing Vocational Institute achim abuabu home grounds Achiasi senior high school achim achiase wo mo tuala ana ne krakra no Youth in Leadership and Skills Training Center achim takrase why aduane na be ye de Shanenson live band music etuatua adontufu toto Robinson Finkan aduane onyamba be tachi eji adontufu bebre eddo dada hafko Selina Boate Dikin Samiba Kwajo Abe Berima and I tell you the gospel striker Perpetua DJ Nyame Obuoba Ofori Amanfo of Hebron Prayer Camp Onusu Tiala hey mami poku ye ba Obeye de keke Anuti Ahinkai 93.3 FM cooking competition for senior high school a basso live our Achem Abuabu de background wo si eye date be 30th October 2021 chance your time be anopa no nkron kopim enumere no nsia Ahinkai 93.3 FM the best in the east Empire Ebeja Okay, enti na say na dwumadi ne beko so ye sorry so na fe kwa na cost ya beto so am but tie we K Asenso Limited say me kan say swinging wheel office chairs enkonya papa dwumadi e bedi nyina e betena nkonya so e K Asenso Limited quality wooden chairs ne authentic book shelves no ni nyina e K Asenso Circle Adabraka of Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road ye Zango Junction ho a ubehuru K Asenso ho frɛ wo mo 0302 257209 and 0302919739 na anopai ash foam se mi sa wo se mattress a wo da so sorry no na mattress ben ya se enye ash foam dia ene na animanimu ye wo se wo di wani kire mu wo eye wo mu depot ahodo ni nyina na wo so tumi kopɛ eye ash foam wo mu product ni bi wo ho se ye bed sheet duvet ana towels wardrobes and wo pɛ sofa type ben na wo pɛ ni nyina ye ash foam se feel it know it yen depot no benya bi ewo kede swedro across so achiase na yen ewo achimodan so yen so yebenya bi ewo odan intiamoa hotel junction fraying ewo 0552 997330
0552 997330 and 0245 011255 0245 011255. Ash foam or say feel it, know it. Na sania yedi kandia tu dwano opani bia pie opani ne se ope adesuafo a sa wo junior high school, senior high school ana tertiary wabene nanso sikasam ne niema bi nkoyie mepacho eno ane so be fresh 0244 878763 0244 878763 fresh a number no enkomo ne edi kan akamu asem dadara nti wa wuni ba bi ade ni free o free number no a terms and conditions apply omo no bedi nkomo ene ye Friday abrempana muntu beba so omo wi abrempana muntu no exactly 9 p.m. on the dot na pe na yera Steven Frimpong ansu ye friend DJ Toxic of Free Peace FM wa betena say na or the Freaky Funky Friday enso dia bremo ye talent hand show edinti wutie me won potem ha na wa ben unim nyom to utumi rape DJ in so we are very good and one so be ban kan FM ba wo so hwehwe Bra Nelson anase Kwabena Costi enkomo bia wo ho no no bedi na fe Friday omo de wa ba show ni so na so ababa be kire nsem kakra wo ya ade a company ni be so wasene na ye pushu kakra we mo so mo pasase ato omo ye company omo abene pa edinti wutie me na o asase ewo Akim State hono a e de ba be pim aboaboa me pa cho free 0244 878763 and I say 0205 581618 ofre wo mo a enkomo no ne aka bia mo betumi edi company si ene afoforo ne kan ho a omo so ya sene me edi dwumedie di ebremo kai nation so ye de bremo free joda ekopim fiada wa bra nunsia abapa usima aduasa ekopim se nondu ebebo eye Maakye toto nioma ema adwempan ni Kofi Mensa nso wo fie ha enso producer Kobike ka ho Kwame Asante ka ho bi ena ye de ebremo ene fiada de ne ye di si ha no mo na ye hia nyame yadoma Monday fi e de efri eya benase no de ban no se Nyankopon hira CEO ene